aja nenek lantaran beda undangan mon tak dapat kula todus kekancangan tak usah kebekir masalah enoman kebetam kang kui madem mangkeran buan dikang ngajak buan kadang tiga mulai tak kelar ajalan prei mabuk dikang ngajak prei mabuk kadang tiga maring enom labu toju cek kau bakar lak pulang enom prei mabuk senajan sabenare kutol teku jugan pesana ibarat pada janggu sanun to cokor laku bekal nyolpu aju kakak jalan melolo semet keren sampai nare sampai leso kabar katemor tiga hati nabungko mabuan dikatakan alako kula aja lenek lantaran pada undangan mon tak dapat kula todu sekanjaan tak usah kebeter masalah enoman kebetam kang kowe madem pikiran mabuan dikang ngajak mabuan kadang tiga mulai tak gelar ajalan prei mabuk dikang ngajak prei mabuk kadang tiga maring enom labu baju jaga bakar lak ulang enom prei mabuk senajan sabenare botol teku jugan pesana ibarat pada janggu sanon to cokor laku bekal nyolpu terima kasih kali manja Mas Kurus Mansus M. Arifin Misrum Erna Jerebing Patalan Pak Sugiono Damsul Putra Najar Putra Abadi Sonina Lirian Aba Suheni Nalirian Kak Marsaiin Pak Ida Kero Pak Umi Sunaji Cak Dinalim Pak Yanto datangnya dari Kunci Nyonya Tukranisa Tirselason Kampung Amin Kampung Pak Topat Toha Pak Kades M. Nasan Kampung Amin serta kawan-kawan.